market on the wall. Ghana mpija ewo Ghana ntimo say bo mu BBM because Ghana moja edi for esone edibem esone sorry emoja edibem esone me say no me eto my Ghana so IGP betim dampale wetim ya de opa bia bad Ghana ensi baby ada and you said there I just said you invite as a different what Ghana nyina kogu independence and a faster house near Bompire. Odiphobia what Ghana be invite Odiphobia. Cause papa womb fake womb. In this woman national mobile by then ya papa and pie bobeding a bit tunya mianim. Anya sa Ghana to me president you bit my can Ghana da. I mean no cause say Radi be me who said 2024 Mahama ebeba power. Na power na Mahama beba no. And you want to be able to one shot TV station. Aye, Jataba. I was come. Send no maid or mine so. Near what do you for me to say what? Who book for first to say you a musica? One no made your baby dear swallow. And you see, your best friend in your barn wakra. When to me, I'm a drew. The question. Now, quiet balantier in a fast one. Yes, I'm Kitwa. I be Jenny picture, no, I said, Danche. Yenenu ne show now we upon. Me patch off our phone. Nature. Nature D. Some Pasica promo once and a mess or a major 500. And one is over dial star 25 star 3 hash. Yanko. A Biama was some Pecumasi, some Pesunai. Some pancreas, maybe I'll pet to a banako. Ubedinis is 21st clinic, say we are the experts. 15 branches across Ghana. Around overseas, you have a red called Junction, called Junction. And your boss, the Dome Market. Sunya Itachima, in a Kransa, 0249311311, 0540311311. Preke Pada. Fancy you dead. Fabigum, for walking no one ya diabetes, you know, a quart pressure, a quart, when I owe Titi, Mojari, Titun, or happy for a bebow, Fabigum, or boyaba, Adwato Dumen, still Danny Hebam room, a pedankum room, Misty room, KNG, Atonsu, Percase Pacho, a 0249 0257 472-506 Mizo 5G. Yes, number Dr. Silas say Nemum 21st clinic shops in hospital in Abenyabi Kumasi America Daniel Bikan supermarket about post office Mama Esther Outcome Royal Ventures after Baptist University PSC Ventures and Imagine Search Enterprise for Binchi Ora Kwakwachiro for region na Feye Rekinfu Enterprise in room friend 0263 and the 944 Integrity Keeper School school papa Suku you bus ya was so ya one of 2022 Parasu Municipal any defense placement preset Wesley Girls Holy Child Pempe College na ba konsu okay ye ni okay the dia Michelle Brema UGC 0553408898 and 0547107443 Tabita come I was so full alignment me pacha say prostrate diabetes you kwa be free screen come on liver infertility be ma otedu ya mushisho sisi achia twa herbal treatment aye moja mushisho mu amampacho Madina Firestone Food Bridge wa Kumasi so full alignment akwata kwade sunyan for 0202 347 647 what the abada is obi ayira obi wayira mo hwehwe ne mayen ye pacho na nipa obeye complain ye Feza awuni pankrono etimatin chairman na osi nipa wayira ne ye frɛ no awuni ayaraga ni nickname wo a different ye wabomu na kire wado wo mfinhia no adu okronum 95 na se wanyini wo ye nipa kokko the picture no we mfa nto so mayen wo pie ne so white top and ase no
white top and down. It's a washa white. 26 October and wayere. Yes, when you transfer no afraid. Ahumei Ede Amaye Mabey 0244 866 072 0244 866 072 Abije Pacho ni pana mo friend mwanyam yankwa ahumane so yen kodi nkomo ni di se wada woroma yo monfa jataba picture ntonche akoti akotu Hello? 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 Good afternoon. Afternoon, about for theater say. Mampa Cheyo na Munswe. Boko, yanya ni tie bi se. Waso fo jatabe unsu wabu afaso. Ane, pepe. Say na wo de no so kwaye wada woroma. Me pacho TikTok na mi follow no na me ne me boy bi wo na ye jaye ye. Enti na me pe so for be boa mi na ahwe say boy ne ba ma bravo bi me be boa ana se emboa. Ena me di so for jatabe echi. Enti mi follow no I think say take it 3 days. And offer me say wa ba kaswa enti no pe so obehu me. Nam so okay mi wo djumo mi ni mresa. No offer me video call say o person wanre me na me ni light ni star baako ento o person one me madam kasa ma fa me madam so say me maame ena me de phone ko ma me madam no ne kasa na madam so okay sa de ombre no hu ni nipa ban ena obae ye kasa wie ye no so person hu baby ameti ena me ne bae that time no na ya August 11. That was 2020 last year. And Oba Minchen Ewofie. So Oba Minchen Ewofie no Tina Ohio come up na my high single 1 bedroom self contained. No say high come up area how or cause obeti asori nko for beba pa. Nam se sa. O de mre panu de beka ho asem. And jataba kwasisa na nyama bet na me hase na me madam kunta kwase. Belmont no Oba nchen. Especially wakwaya sofu no kwan so otena me nchen enchire ogu ena jetaba force no no otena me nchen mankasa obetena wo dem ai of se me fa ne se me hunu wo kwan wo na me bua no na me so okay mate ete wa no ka chem se me was spiritual marriage na me so ene je ne kra me chinchin asofo so mu di me sika obi antimi amboa me no so betimi aboa me eti enyumbe ya wadam saa no se mbo no betimi abo je so ne me ada nam se da bi menye e na ofo se ne me dai onim de wie no ka cha me se omo na me obi a me bre hospital me je ne se me wo ho a me de niama hyehyɛ me ho anu do egoro wo ho aha me de no no ka cha me se omo de afa me to sa ntiti so ne me da fa me to ansa na ade ne bejai mama me dwe wo menye ana ofo se fa me to the ofo wo no me pa che wo firsti wa chechire won sabodriem ana de beni I to say ofo se me say enu ni solution e be boa me because na me so me bre fi sa ohaw ni mu aha inti no pepe na me ja me ho no ye en wo fa wo to su ya fa me to na moja crab bae ai e ma me su ye inti anu ponko da nchen ni 3 days after ena papa bi frɛ me say jataba gene 45,000 so de na ko France na obu ni wie ya no me number na ode ma no na mi on pebo ni mi a ode me number akodi azano mi kro ya so fie na wa be sei ana me dada papa ni say mi nim jataba but mi follow no on TikTok enti no me frɛ me so no na me bi sense de one me ka no eye no kre ana mi ba fie mi fie dwuma be fɛ me bi sense say asima sise ni say na wa frɛ me o say wa gini sika enti say meji we di afrɛ nipa no na mi hu ne kre wo no frɛ papa say agent ni na di ni sika fa nkosi anti ohun say me ye hu n'echi enti mi wa sa na mi hu say asa koto car bi car mi we fini din
akwakoto car bi be dada last number ye Z car dada Z ana akoto car no no ba me nche Yusu Martins na by 2019 ana okode car no koma brothers bi no ka chem say ne brothers bi ekopebu so ne brothers bi onto de car na kosi awowa ana wajiska na efi Sane brothers or not knowing sa wakoton car na car ni person to muchi ni Legon police station. Ena mimi ko bobu se wo me madam was 7,000. Ena mi jira me na sa na do 11 to 12 na mi ko Berlin wo Legon police station. That was August 22nd. Ena mi ko Berlin wo Legon police station. Mi ko Berlin na was o tueska na ma me na me de koma me madam no oniska. And all players are all toss our Martins, and I'm a madam Cass, I do better no dia Uber. I'm saying my good ideas is our Uber's carbon. And Tijatabasan, you had the best also no see 2,500, and I'm Madam Kines, can mamma me demand. Sana can't cramp when any dear can't in papers. After them, madam to me, you so can. First, people in Brand to me register, nip driver no battery can register ni bibi or the Bayer Uber win. Jatabadi and Dutchna and Dutchnas and Nimami a year and soon yan. And our friends, a man bay yen asking the good animals and after yen or Benyeska. And Tiscan or not the baby and our Bajini car. It's no bar me name madam Tim na me name madam trust no ayabasa because of he said. Manager tabaya baako na ye begunu enti say Frosty na me hu so na me afa ye funu wone wonyimu ye nyina ai hey na me friend no me friend ka say je taba me no wonyimu 1 month ofi mi nche August because o hu say papa no me ne kusu kasa anti wa hwa ma kire na kire akwan na wa ba chi no no dwane ye and September na me friend say ma fa ye funu no ka tell me say ma fa ye funu a me obey den hu say ye ne dia na me say nkwasese me na o ka kire me no na so share me nche ntade no make tell say ma fa ye funu na me say how me ne wo na nyam onu do nka nche me say me nko yi o na dia me ye bi anfam na me mebre pa na me mebre pa mebre bedu me bi mesra na me di. Enti me catch madam for me also no boy we the way ya no kasa no enye nti on hwe se ma wu se ni ngwase e ba we nti ode mi ko ba bi na yekoto eduro no so me no mo ye no ye fun na ama enti e do 2 weeks mi wo fie sa na mi se mi bleed na me ko hospital no mo se akola me fa pro nti o se mo ye me DNC enti November 3rd na me da rich ye yem DNC a me ni health insurance and yes ka ketwa me say ye ana me ko yi ni say enti Frosty say wo jataba no sika sen na wo so akodi ni ho me first me madam side me sika de enkodi ni ho na me say when yes sika bi amfi me won ntino wa ode brand ato me so say me brand sana me didi na wo madam so me madam de wo yi me di am wo fie of jataba kure ya ho ni nyina aka ho sika sen ekodi ni ho 9,500 up to now onti ai also de ba no ba je ne car na mo fra na munya no mi pa cho wo fra na onfa e kwa so na wa block o na brantie yi kwan a wafa baaburo achi cross wato ne hwe waso ate TikTok ane siya wan pone ankranke to yi die no na ese ka ho asem na siya no ne papa ye bishop kasiya e wo Ghana ha etimi di obua ma ne papa no na wo kyena ye be frɛ papa no ne ade atoranim sɛ ade a ne ba no wabeyeni because ada no ke be chi jataba okumase e na wo no e be gichi na mu woi nanim sa be nwetwe nkwan wo no ne papa eye nipa kase Ghana ha na ye gusu a otsena me ne papa ne be kasa because me di obuo ma sofo
bidinitie enu ti no no ame a wo sa no wo frɛ ya bi ye kom because na me fi sɛ wo ye sofo papa bi enti watena ye ne papa be kasa na baby a ye benye si a wo bi e be kye no because so na be di kagina mu afedi oso wo kuma se ye ntwen wonti bi frɛ dwuma mu 8 o'clock na mete ho e twen enu ti ye se patapa ni pieto ye de mra be woro me se aje so mu tia girl ni preference akra girl no Rosemary wo mu tia ni sikama no wo ma maka de ba kudu be ni ba no no so ye se anope o so be ba no so ya de to on de na sem de Mr. Champion mumlem say asem bia e ha adwen pa enu ntino ese wɔn a ya wɔn kasa ya amanfo tie no yɛn nyinaa yɛ baako na baabi a yɛ asa dada ni wo jata bai wo bia no enka yɛ kye no yɛ kan ebi kwa na wo hye oba bi dem jata ba ya sɛ bɛ wo sɛ yɛ odifo na nkodifo de nka hu yɛ enka wo boa enkrofo ɛwɔ emra ya wɔn ho ɛkyi wɔn anase wɔn nya asɛm no no dia so aba wo nkyɛn ya kyɛ sɛ wɔde ɛno mim mpokra na wɔsan de aba wo nkyɛn enti no to me no ne America ne sɛ enka wo ye kwa no me tia se di ntina ne no me na ese tumi ye adwuma kola cause ade no wo ye na nye enti sa na ma mele no me ye adwuma na ye na ba we so de hawa to ni so da bi wono na dwen won na dwen minim so mu chichiri bibi e de tu na ehuna bi to am so enti hu ne ba wo mu a na ye adwuma ene ono so be bi na no akese wo wanim enti wo fe se wo ye odifu ampa na nso na wonim bone a ya wadi wa kire mi momu de ane nka me nsema ka ene se enka wo ye akwakoye am robber in the sense say ne wo ye no e chance obi ko ni sika na wo gie wo ti ase obi ko ni sika na dada na wo gie na no ye adwuma se Ghana ya se nka ye hia sika ntinka ye nko emre bi mu na nka abrofo emwa ye ye se da bi anso odifu ankasa wo ye ana sex enti we no nti yentie ne yenhwe ne yenya no o se Ghana fa ya chino fa oba tunu mu me moja prama se wo fa oba to me moja tunu na chese wonya infection infection ka se pa o etumi de yade ahodo nyina ba HIV bia ni ko etupuma me tu se tie na ba da be mi tunu mu kura ka me wu kura na chese ne yema hom tie ne se ema no wo se na me se me mpre na me ye na wo fo so me mom mre papa me di mo ho ya papa bema wo pese bema be for bema wo mfa wo apart from kolank no ya ye rape wo me se hwini bi ne mienu ni nyina bom na say you could crazy chance na bobet was crazy chance wonu wode be na so di hia no what share dey yiri wo be finti atwas ma me wo so nchira me nchira boni ema enwraman wo so kire ema enwraman e bia na onim se bia no experience ne ya ka biology na wo kire no enye papa ma Mary dia wode ba no emwaye what she na ma wonya wo fa wodie e ko princess ya se bia we ya konebra oh so fa ma me kan wan yeah that's yo dia be dia no se dia nyema tie ne die na me bisa se Christian Council no on say ekuo bia adwuma bia wo mu mpanimfo a yetimi control the human system no na adan na Christian Council na a relaxes na enkrofo esigum akwada bia na wafa atade ahye osemeye sofo na wabeda da enkrofo sa TikTok Facebook ene ne akeka ho no yesra mo Christian Council no eyem panimfo amonim onyam na monim odu na mo gina ho manyame adwuma yesra mo sorry o Christian Council members yesra mo because obia ntimi mfa on say ye wo buo ni ani die soronko manyame dwuma enti ya na nye obia ene betimi asori not even the president
because here no mo feel say I say that shall not Freedom touch of my association. anointing ne de keke ka ho suro bi ni ade nti no but mo amodi kan wa adwuma nimu na nyame de adwuma no ahye mo nsa ne de you can control these people. Enti yesra me de no na hia me pa say Christian council ne be so na yetimi ahwehwe sa nkrofo no nyina na mo seize wo mo was adwum because wo mo gu nyame animu ase mete ya me wura ho pa nyame adwuma pa nyame din wo de di ubone ba se ye di nyame din pa e di sa adwuma we ni de ano den in fact boy you onfani hu ni de but by the time onfani hu ni no na wasai ade na wabu maya no wasai maya bebre amele de ande agina mu de munjim ko crusade enti sadia enema esi kone de yesre pa say yanhwe na saade we etuo ntwa because nyame adwuma be wo hwa kosi se ewiase awie ye de ebeba how will we sit down and watch these people destroying the work of God enti yesre pa na jataba wadawroma uye nipa o enti de ekoi wo ho nyirawo baby aniema ne namu enti die yana omo etuo na omo fa na for ritual purposes so for ritual purposes omo ye for ritual purposes because one no enti so yes ade na dem a oye no na ema oye strong ubetu kura sa ba kwati bi nkura emfa no ho kura ode ye na ade ode ya na ade enti yesra pa se na natadi we dey street and kaba straight dress ana wana retia se street se kaba ye di wapam ye wanya de koda wapam de wa ma de zana design nye D4 in fact asam na we the who judge na America Christian council wadika na ade ne wa soso shi say wo manu na obia sibefa nyame dia wode ye de wo omu ni akudu nwanwan so se wonte say imam bia koye bi wonte say malam dabi mu chi kura enya D4 enkomshefo madam for sofu bi kra so obeyi D4 no wa friend brother oh yes brother Samuel obeyi D4 Samuel ai judge omu ni akuduro because omu fresh ankrofo ya asemba kope no be ka che sampanifo no wo na afre me no ma no adwojo ba se ya omu se nansa konfo eja ntokwakon omu nyina kwako she meeting akase panyini ba ye hu sofo a wotima wodi opa ye sofo no kokko gina simpie so ne kasa obi kura be ka che se wo no wonye sofo because all kind of quintine so wonye sofo o se sofo jata beja so dem odi amanfo tunumo e maba wo tunum no odi o as we just simpie so eja puppet ekuta bible kuta mic e ka se bom ti se jata bia ofri so ba be ka se nyame ma se me wie modwuma ba for de tie mu gisika tie mu shankom tie mu deriva ba sa brand se we ye ifri jata ba no odi maba wo tunum eso eso e sofo nyame akasa che no kwasiam panyiti sesei se nipa ma judge adia brante wo ye no wo de yefo ne se ye kra ye hu firi mu a ogumi no mu ye no ye hu fi wo nyame anim dem jota se ani ye nyam panimfu a judge rasam ka chobe se adinfu asofo panimfo no adwena kasa no mu ha ana ehu wo mu ebinom oh awu de ebinom ehu ewo mu enti sani de be ye no ene betumi so abase o starting yi ene wa hwe ase judge eno so be wo answer na be wo de wo bi no you look and check the spiritual realms am I right as you shenya me mo teacher busa no me man you are right thank you ono na so market and atomu ama wo atomu judge say ya hwe ni ensinkete na ye kase yi ni say oh we de emfa me ho o de on na bone bra wono ye yesede ma American ye betie ni no ne ye mama ba wonyina akobonsam jemi gawei to mi bi ni so ne mu fa o fa reto no a wodina no ka se me domi ma kesi wodo na ko yi hu e dare so ba wo ye se o so wakwa sofo mi ensa nche o mu nyina confirm se jataba ndi bibi ato ne so o se o ko chechem da sa do beka o pa ko ba bi ma ne nka ye hu sa
ebedo mo hu saa niema wo na edi nya no etije de kan say saa brantie wo na efe jataba no wo nyankopon ni bedi me a true challenge odi for pokon to challenge say nyamia mpega na basa to brante wo so a ye nyina kwa be change edin I tell you that fact ye nyina be change edin because ye who how to preach to the word ye who asema yeka. What is salvation? What is the preaching of salvation? Where is salvation? Dear man formato Gina Hobe catch me problem was I'm the pastor and the pastor the minister no me da man so what something that say one more to do why don't you share more so a man way as a case out of friend sia tafre what to china yes no we are confused too more and do be ma kwa kwa why now do anu na shankom take ye me say you jump up in the pegu anymore na say you ho afia eya na nyame ma no mutaso de ntibi ho ana say ya no machi wo nyina dogon wo yeso mo de bibi gu omo so ene ne yewu saa ne ma na omo ye ene ne yewu to the sense say country for okrum ya say asof me de mimi nsusu me mo bi di kwa da say ye won pani for Ghana ha twa ne sika ma no yes ba bi ebe huni bia abranche we ya ne tese wo hye ai all wo hye mankasiem investigation no na yenya ba bi poten na yeguso se fie no mbeso mbekere ai yeguso enti jaji ye said o kase no me no ampa ye da no mi mu na who bring that no me no into the word jatabai wo fu se kwantoa who bring the no me to the Ghana who now bring no me to the Ghana it's not me it's not my church. It's not my mameli, it's not my castle. You judge Kasibilayala. Only Kasibilay. Who was the dick who did my chat? Who did Hiki? Who did Tama? Who was Zikwa? Only Allah. Allah who castle Watama. Allah who Castama. Who are castle? Allah who castle. Casimino. Casiwatama. Madame Makulu say, who did Hiki? Who did Sip? Who did Caleb? Who did Samal? Kini huwa jamaa akoma huwa kalam empenifuo Ghana ha aposifuo empenifuo ebinom akwase kwase ampani wechi ye diamanfuo mato ye kankwasasem ye kunyame ufi na aposifuo binom etia upama kobre bu akase ebia soje ni bia bodam mamudin yenwie program no that's the faba eyemo why wakasa why enedi jai why meto hiya mawade judge wakasa betkasa me wura ho sa bia bi yo ni wa scientific clinic doctor ni mo wa ye womb and penis repairer wose tadua bi afon de atwentwem de anya adwuma de asini tirase cancer hodo ni nyina da no mpemu yade wani na wo posa uni padua mu hyehye wo je ho anyi sasa bora kan wato dem a fere nyina abra tonso mu na akọ junction yani adanse wo abangi and cry circle inside Futurama yani NS Kames dia no share 0244087687 0279087687 abey obaku kodru for mami abey wo se yade bia wo besa fibroid wo be yisi kankan wo twope wo two ayekutu etwire kokopoma wo tojo ho anyi brayo mu hawo hole in heart and second son no beton cha tano so patrapa new site 0243345392 0506460208 dimpa herbal mixture me pacho say ye malaria typhoid wonu mu ato na nipadua mu ye wo no edro ne ye kadua me pacho gastro mixture to ayem kro menstrual plus brayo house ni east infections Missy Eba, Jeff Eba, Peneba, Nimdia Eba, Nanabuachi, Ekus 0248778899. Sompa FM. Nature Medis Consults. Was a Brayomu or how womb pa no your menstrual plus no. And so tell gu yana pampai womb and how cas yebe bro. And a gastro miss shouty dinua. Or senti a tia unyania would be cowpemoko and ne untiminia. So ye dreshe. Missy Eba, Jeff Eba, Peneba, Nimdia, Nanabuachi, Ewan Cranny Tema Ekus, Ewa Shama 0248778899. Universal Natural Clinic. Ye yenum pemu adwumabusia fo. Wetiri bremu chepe okotoje. Osasa boro uje ho anye.
me pacho doctor say yade wo ho aduro wo ho say malaria, typhoid, hepatitis ene ayem kro nyina yenko atonsu S-line ye be bon suo mu wa 0556244102 0200158272 na ye ni wo mo nkobo enkomo herbal soul company limited one no the herbal soul capsules ye wonu obi tu kwan na waduru offense no wasini kwa mu ne ya be ma wontumi ne oyire na nkosi awieye aye fomfom ebe mena gina pintin watenka na teko sisi yade wo husuo no kwabo nyina ti atete agutu pa hu di gudam trio mu a herbal soul capsules herbal soul cream ane wo se eno so eyi wo hawo na bua ema stamina no kosoro ekwa ma mixture why adwuma no wabre oti ya wo ya na age ho anye benya bi wala ba kumase behind zongo hine ahimfie ho a aboabo baba kumpong house ifie ho enkra new fadama madina zongo junction 0244 750 510 Eraba mal capsules Eraba feminine wash would be hurum na one Eraba capsules Sompa FM ama wo we say oba wa nemu be yehwam na aboa wo ya na woni be mehia emu hihyew emoja kore frɛ chiriba emwa ojonso a emeyie ni nyina yo hawo ekoba ma mesade why adwuma bre na nipaduanum tutu na editipa ya begina wo so no benya bi wala ba enkra new fadama 0244 634 024 osi adre FD4 agi atum akwantu heba center we SD4 na dru say ya yamkuro wanumu ato brayo mu hawo typhoid ebeboa wo papa akwantu heba care mixture candidiasis gonorrhea syphilis chlamydia akwantu heba co mixture oposa wani koko bema waye mre sasabro empompo eni tipaye o memu be bia itonu bia yenya ye Sompa freyin 0241 296 622 and 0246 268 508 yanko je edwedi nkrato no emra Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enwisia ene yekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meetimu biem 0598559802 ediya waso yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti sa won kransa na wo yekrania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edanimu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be chro wo no din e wo Sompa yani Nrom hotel dia no hye eye bosumi du ba kono ne de edikan na dwumadie no akasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de mo de dum ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na de abomo no so eni anwa ne saji si no so nyame nhira mo pa wo ya de pa na yesika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwa so a ye beje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na proposi prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu betiti
Tiafo me mawakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akyeremu wo ho na wonya wayaresa na one more etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi ho dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na. Nia eye eniso ene de ye honhum nyina. Wo de bedom Abe Herbal Clinic ya. Wono mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato. Eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic. Wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase. Wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392. Ye huhumu and obi de yare ato abrabo so amsebra Abe Herbal Clinic ebe bo. Abe Herbal matsia kanso. Oni baba hunchwe. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Why keep hearing voices weeding, asking Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Ninina, Yedisisi, Esibejem, Emianimunyam Dead, Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your spares are doing in our Bishop jewelries. Yenim ni fretiti we din somade ho jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want set wo ho. Ene ye baako. Bishop 75 jewelries. What's the wo jiaware? Wo ye suna, wo ye kojiemo. Ade bia, e ma wo pa ni pem. Wa ho sisirie mu di. The other be so waso, the other be tu kom, the other be tu nsa, the other be tu nine. Eye jewelries dear, eye Abish Kumase ye wo room plot 17. Adisha market echi ho a. Abi Plaza edankesi enim. Ejuma efo na nimu. Ejuara kopem memenda. Anopa no nsia, kopem anwumre no nsia. Bishop webi mo amopa ne dodo mo atu ene baako nyina say your jewelries dear eye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame. Why keep hearing voices weeding, asking God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, it's a canisa heba mister. Na ye wo bu ni toti daman. Kwaju, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansen, sisi de therefore to see me name yire sui. Ayasa football. Opasman numa pasiama no. Opasman numa pasiama no. Nebasa. Kanisa heba mesha. Ene yedi yesisi moduru. Me numbi na me yire numbi. The medru is wakakada oyendam papa. Kanisa no. Oh, adro no de ye. Kanisa heba mesha. Unumbi a na bawura osisi no mu. Sisi yade nyina afiri ho. No na me fia pe mokoto bi. 2 minika pa. Ma honya ha. Wo ye obawo, bema wo. Emfa osisi ni agro. Nom kanisa heba mesha. Kanisa nyana wo man mu heba. And the pharmacy shops with name 0247 887 436 and 0202 990 Adre nyama pinfo oba ma abofra fo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkatoyi atum Ebusia ya ma ye ho akwa ba ye ko ne ntentem mu pa na wotwe etwa mu ena ye mane ye nuanom a mokɔgye ntete esa lawyer fo nyame ya adom na tachi maman so
onyame si bɛhwɛ yɛn yɛbɛyi yɛfrɛ no Elizabeth Dwamra techima hene ɔsiade kumfia me ɔtɔso nan ne babaayewa meka sɛ ne babaayewa techima hene ne nua pani Nana Steven kumfia me ya ne ba enie nti enra na nya asɛm gitu techima ahemfie bo dwatra da hya akɔda yɛ nimonyam na mra no ɔgye award no moma yɛntie na the best performing student for the post-call law course and the highest score in 3 post-call subjects: civil procedure, Ghana legal systems and constitutional law, 91%, Elizabeth Dwamra. Now the second best performing student for the professional law course. Ebusia yɛbɛyi wahyɛ techimama yɛ nimonyam na yɛde ne to techimahin ne nua baa paa Mrs. Dwamra udu techima na aka sɛ Mrs. Dwamra matron ɔne yɛde akora to no ɔsɛ yɛato na bedin 33 na Lizzie wahyɛ odi kan kɔ Gambia lawyer for no kodi first ɛna wabɛhyɛ techimaman animonyam saa no enti ɛnra na ya anigye sɛm ɛwɔ techimahin ebo dwatrada ne papa ne ofa Steven Nana Steven akunfia ma techimahin ne nua pa ma baako papa baako nchiama ono no wache me asase fefefefefe o techiman o se adazo a wabesum kurei nti ji asase tambia ope sidan wo so na fa nti techiman de eya me second home nti asem ba ho a na eya ni jesem na de ara wo sem baako nso e ba ne se ye nua no ma mo tie nsuo na no ewo Buru East asema to yen voter no black voter na yiri ama ukopie mu wo Buru East enipa 1590 28 communities Fantia Kra Accra town Sunny East enipa 1010 Kentampo 611 Sunny West 332 communities in Tiasra Buru East esikafo wo ho weye ntimi fa nto aban ne nko aso yenyi amanyosem frim na obia wo mwa fo ani kire mu e wo Buru East Sunny West any Buru East na mo meboa Dr. Obeda Sante Ghana Nut Company Limited any run yes chairman UNESCO Buru East MP NDC chairman nan wo de ai latest form ne niema wo de ko nyame hira no niema bi se ya na mafeme maame excellency lodina mama ka niema ko batme ye so se na kura woni aba mu no wom de niema be ko eti buruman yesi wo frase buru so a wani ekokọ ye nsori na ban ne moaye na ye nua ne mo moaye ye moaye wo me pacho birthday we so e kode ama kode ama Bernard Mensa Efum Free Francis Asari General Manager Trinity of Agric Limited Company yedase ono so enimu da hopa yedanase onyame wonhira obra wudi wa wodai onyame ma wo ba papa te seme na aboa wo e wo abrabom ebusua prophetess nyame che ewie ye bre onyame de ye bayi ye adwuma testimony sa eba no ehu said na me kana brochire foni hu na mane na nyame so ya na adwen se obefa ye ba ne so ni abronsanfo na dili ti say ye ka say last week testimony sa bebinom o ma gigi wo mani bebi mawu ebia wada wo beti testimonies ti yesre frenamba yi so pese ye bayi uni ni nya encounter 0535 897699 0535 897699 16th December Ojube Siama Wansesi Trinity Presby Conference kesiye waso yade a fa wine ko no ide ma communion ba ko bra no nyame be fa so yade efri ni padiem me pa chawo so be ba sa program ni bi nso afre 0547 170077 0547 170077 mo am wo Buru East na mo nyimu chiri mu club members
wo London opesa wo join your club no a number no 079 61 75 25 55 Efi Mike Becky 079 30 54 56 62 Holland for Patricia Kuyajiwa 316 840 300 56 Ghana 0244 7745 Obia mfa ne ho yim ne beboa ne papa Sompa FM case number 2 way owe kanisa betranse na mo ankasa nso producers mienu aborampa gina benkum na IBJ atiatomu case no wonya mai mo yo ti doctor ye pese oba na yewuramu ne yati case nanimu a na fe woso wawuramu na etimi aboa na ayefefefe na ahye Kristo nsudin animonyam ane nti sa pepepe enetie Elizabeth Dramra na yebo ina awose agumi abayiwa pa tumi asua de enra ni school a ko primary school bi oteche me friend no Ems Methodist school omo bai na JHS nso ko Good Shepherd omo so bai na mse maiwa mabetra ha no munua baiwa na wakoje award no mutetare ban ho senkotra ye from no mama ye tie Sompa so tinua wo de ba show no petranse se wonso awale am wabre pa hey na mpo asenti am wentre wo de ba show hwede ya wagere ma she yellow so she yellow hey mami what ya to mu yo wo ba no fane ma no na ontena konwanim case number 2 Rich Love Amabwahima Bramai Kumase Comprenante na mo yani tiri nwidi a empoansenti amoa utimi se na sesem ne hawo no no de aba accuse Hereford Bonsu yesi watwa nwom ye frɛ ne Wonder Boy Kumase court what dying court kanisa woso Rich Love Sompa FM Mufanto ne so na Rich Love hey Allah wallahi yellow shaw ma me hweme Rich shaw so wate bibia ne wanya mintumi nya wate uti no twe ya che uya meme sika kotonku na abrabo no atia kutumu ama usano agere me boa wo kwanu asaso me wo Bible me wo Quran na me wo bodu ya piesie pede no ma me ya twata de kro tie ne be ye dwuma wo pede sorry per Bible wo kwa hia sole ba au kafra wate ya botre na ni abebia hwe na antitiw ni nyankopodu wo ye nyame nyansafo wo kwa to baby e kwani ni emenyina betum ama ba ya wade wo watwuti ama eniema so atum Wonder Boy boboa nyame court yenya ye tie Sompa dam tati anwa wate ti Jesu na ko heavy hebe kuku obema ugina bia papa ameniema so ayekama all day in court Rich Love ma edi asem piesie na wo wira ahosa Mr. Champo je babro ka chiri edi asem a mampa chaye boko so nya boko mi am hwewa me ba adai pacho mishia boy bi efe na kwesi Wonder Boy de bia musia boy bi musia ne me pacho no ye program on TV so na mi hu no nti na me so meto ndwunu bi me kwa asori a me kɔ no meto ndwum ho nti mi hu no na obisa me say friend me say na me bo bi din eye festival 10 minutes abo 210 ube wie 220 kanisa ye be yasema ahometi o yenko so we de bi omusia omumeto omuda de bi omusia o yenko na me se mrubu okay me dase obadi na botre what we are home e pese wo hye wo so na awerehwo ne kofom wate hwe wo ba fefa wa wo no nyame ache wade wate ensu na Wonder Boy onko ba bia wate obehwe yenko kanisa me dase obadi enshira and then so nyakopa yadom enioma hodo edukuru ni pabisi no
ɛne yareɛ ahodoɔ no ɛna yɛ ana yɛba a ato yɛbo ase ne abɛɛbɛɛ mu yɛakyerɛ wo deɛ yɛ na woyi so a aboa wo ma wo yadeɛ ase atu ɛnɛ meekɔ no bɔkɔɔ no ɛne sɛn ɛnaa no meka kyerɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ research bi aba yɛyɛɛyɛ no nkwalaa ɛwɔ from 16 up to 32 to 40 ɛpɛ sex bebree na yɛhwehwɛ mu no ɛnyɛ sɛbe ɔmo ho na ɛwɔ pɛ sex na mmom nyadewa ahodoɔ bi chlamydia ne infections bi ɛne nneɛma ahodoɔ bi na adokoro wɔn a ɛma na akɔba sɛ yɛyɛ hu wɔn sɛ wɔn ho yɛ wɔn dɛ ɛne sɛn ɛmoa no saa chlamydia moa ne babaso moa no ɛkɔ na se hɔ no a yɛa na ɔpɛ biribi a ɛbɛtwi animu nti de biara yɛa na wɔne bɛrima da na agye yɛ ne sɛ yɛ ne dɛ ɛne nti sɛ wɔahu bɛrima no koraa na bɛrima no wɔka asɛm ketewa bi kyerɛ ne pɛ na wɔdi n'akyi but n'ani bɛba ne ho so no na babaso no deɛ ɛdi na ɛkɔ wie no ɛhaw bebree ɛna wɔfam nkanka sɛ ɛnuanom mmaa no yɛ mmaa no ɔmo yɛ kɔkɔɔ kakra no de bia bo so wɔyɛ soro haa saa babaso no dokoro no kyɛ a wohu n'anim ase wɔnyam nso wɔnyam de bo sɛ ɛba ne saa no a na dwenkyerɛ ne sɛ yadeɛ ne mogya so ate nti bo sɛ ɔtotɔ mogya duro no ɔbɛyɛ kama nanso ɛwɔ mu a ne so te bo sɛ awɔde no awia ɛbɔ nso na awɔde na ɔtete n'ase anaasɛ ɔte nka sɛ n'ase keka no ɔtetea awie ketee na awɔsea te agu ne so ɔkɔ fie a ɔhunu deɛ ɔnyɛ ne ho nti de biara no na wɔtotɔtotɔ sɛbe painkillers bi ne nneɛma ahodoɔ bi ɛne wɔnom but wɔnim sɛ saa chlamydia no babaso no ɛne saa infections no na adokoro no ɛnɛ meka kyerɛ obiara ɔbaa biara a wonim sɛ ɛwɔ mu a yɛ a na awɔde wo wohunu sɛ awɔde wo nketenkete na mmom deɛ ma awɔ no de wɔ no sɛ yɛ a wote nka sɛ wase keka wotiti kakra a wobɛwie no na awɔhyea bi ate agu so na awɔde wo afei wote nka sɛ wosisi yɛ wo ya wosisi na ɛyɛ wo ya no wotumi sɛ adwuma a woyɛ ɛne nneɔma a woyɛ no nka sɛ ɛpɛn no a ɛwɔ wosisi mu no kɛni kwa sɛ ɛba saa afei wafikyiri kɔ mu nso anya problem adeɛ ne ba nnɛ ɛkyena na agyae adeɛ kyena na asan ba ɛwɔ mu a ntimi nsisi ani ɛmma yie nti waa wote nka sɛ biribi kora ne nam wayɛ ase biribi ne nam yam wayɛ ase wonya abdomen pain bi a ɛne na ne nam wayɛ ase hɔ wotumi sɛ nka wopɛ sɛ wogye wo ho nso adeɛ ne nyɛ yie wanonom nnuro ahodoɔ biara ɛnkɔ deɛ yɛ ka kyerɛ wo ne sɛ kanisa wodeɛ fa ne sɛ deɛ meka nyinaa meboa ɛnyɛ nokorɛ na mmom sɛ woyɛ kyingyɛfoɔ te sɛ me deɛ mesoma ani m'ani nti wode ma memfa me nso me ankasa mfa me nsa nkɔtɔ bi na menom hwɛ sɛ mase no akeka meɛ yɛ na mehɔ ɛyɛ mehene a nsuo fufuo bi gu me yɛ na mayɛ ase yɛ meya mete nkɛ sɛ mesisi mu yɛ meya sɛbi mesrɛ meka wo mepa nte ase dorɔ Ghana map manhattan awie mu a na ayɛ lie bi sɛ wode gu basket mu abɛhu sɛ ne ntateɛ bi aba ho ɛbaa ne sɛ ne ntateɛ ba pint ho ɛkyerɛ wo sɛ how bi aba mu wei mu nyinaa meka ma wohunu sɛ yadeɛ no aduro no nyɛ sɛ sɛbi yɛka kyerɛ sɛ kotɔ bi nti but yɛkyerɛkyerɛ nyadewa ahodoɔ no mu wohunu sɛ deɛ ɛyɛ woi obi anyɛ wo hwee yadeɛ na aba na anom aduro ɛbɛkɔ afei wonya ano aduro papa ebi na meka kyerɛ wo sɛ kotɔ kanisa yi nti wonom kanisa no a ɛboa wo ɛhohoro adeɛ no mu hohoro widie mu because ɛyɛ mmoa sɛbi sɛ wode hyehyɛ de hohoro na bia woanom bia nkɔ mu a adeɛ no ntimi nyi mfiri mu ma wo ho ntɔw nti da biara no deɛ wobɛka sɛ matɔ aduro no anyɛ yie aduro no ankɔ ɛna manom nduro ahodoɔ bebree adeɛ no nyɛ yie wodeɛ mesrɛ wo bowura drɔsto bi ɛbɛn wɔ busa sɛ wopɛ kanisa nom ne yɛhwɛ sɛ obra yɛ wase yɛ kekaw ɛne saa nneɔma ahodoɔ bi a wohu no ɛbɛkɔ ebi koraa deɛ te sɛ nkukɔdwie yɛ na ɔte nkasɛ yes ɔte nkasɛ sɛ biribi ɛnenam sɛbe nase asɛ ɛnenam ne tirim nipadua no mu asɛ ɔte nkasɛ ɛnam ne ho nyaa bɛtɛ ɔhwɛ no ho nso a biribia no wɔhunu sɛ biribi so wɔ hɔ ɛha adwene paa na yɛ na wei mu nyinaa no yɛ na meka ne makae sɛ memete yɛ kura sɛ metimi nana nkyɛn no sɛ akwadaa bi sɛbe ne to so so a anaasɛ ɔte nkasɛ ɔtete na wayɛ bosankɔ yi a na yɛtua no yɛma no yɛayɛ dodo bi ama nanom ɛkyerɛ wo sɛ na saa adeɛ no na ɔmuhu sɛ wodi adeɛ ɛdɛ mpo a ɛka kyerɛ sɛ o gyae na ɔto bɛsosɔ ɔhu mema obiara te asɛ sɛ saa baba so no kane no a ne yɛ se ɛyɛ infection bi te sɛ ɛmaa ne mmarima nnayɛ mu a yɛka kyerɛ wɔn a wɔgye too mu no ɔmatwɛ wɔn ho bɛde wɔn mo ntaade hyɛm
ntade na nkasa o mo hye oba bia on check hwe wo hye nylon panties a enya cotton a ubenya white upo enya mi na meka ubenya afi wo hye wo mo ade ya yesi mintimi pese me yesi ye freno atietu ma na kan yo mpacha me nyam kan sa ade no wa nkasa tie ni din no wa ade wo se enti ubibi nti beti ho nso nti ubenya white upo ubenya afi wo hye atade no ba se wo hye pant wo hye nika wo hye stretch aboso wo hye skirt na wo hye trab egu so adan friction ebeba ho nti sa wan twu ho amfiri sa ne o man ketinkete ebubo so ya de obeka ne se do na mikoto ye ne nye bada na ma sheda na me kono slow mi nya abutre cheche we na wahunu se edo na me koto no ye ka kire me se ma mi nye we na neoma we na de baba so ne ba enti die na meye mi ntwu me hu mfiri hu e bia me kan wo so wani mu nya ode afifiri ma de tu patcho bi hye wani mu na to fi bi na mafikyire ho ade e de bi ko de bia wan kasa utu hu se neoma wo ye no ne de sa ade ne bra wo nti ye ka kire mo wagyae na wugyae a baba so de woni ne to nkwanta mba pai eno an se obenya kanisa onumu a eba ma wo bra yo no asisi so wase akeka wako baba sunkuku wi a wo kan unhunu bi sabi ade bi na wo se aninam muyam aninam wa yase yase bi di osi akwan ema wa ade yin koyi a wo ba mu wonya ba mu ba na sabi pampan bi gina ho ni nioma bi anka ompese obehu nanso wodi wani huni na kire wo se anioma bi nkoyi to kanisa ba bia ya yeto abibiduro busa se ope kanisa ene de nyamia dom obia ba bia drugstore obia wo bi nti se kane no a ye ba yesi ne manya bia nto ena manya bi misrew ko bowura ho na koto bi wo question wo how e bia open sem bia busa me se number senior 0247 88 74 36 0247 88 74 36 and I said 0202 99 0943 0202 99 0943 Kanisa Herbal Center me pacho wo techi mane ni potemu a ya ankase ye shop ewo kenten taxi rank ho wo de dodo bia wo pe wo ba obenya bisunyan me pacho ko moze ni cap herbal afi baseline pharmacy se ka bia be hia ya cho ho baseline pharmacy bia no wo hia no ba bibia enkran yo ehin o busa se ope kanisa odan no mo de bi ko ochi ni bad rasto yes na no me frɛ no na no me call da last 2 weeks no obusa braya me say we yi what you want wo hwe me nti yankopon ya no baseline pharmacy ofa ya wo baseline pharmacy ka bia ba mo ere mu ha gibi nyame adom kanopon so mo nyina nko gibi na yankopon adom se de ye de ama no no ono so obeton se de ye tufo bo no pepepe tini bo nya ya ni naka nti nkasa bia misi aka we ni me to no ne bo no be de ante se de ye wo to no ye ho dabi nti wo de to bi afi wo mo e won kran de ma ka kire se enkran doctor kan si drug lane ba bibia obenya bi kumasi for de obi anim se dani heba misi kolina kabidank obi anim se saafo na etu nduro ni nyina no wo mo so wo enuro ahodo ya mebubo so mesre kotobi no kanisa na behia eyawo a uti wo hunamu se me ka kire se baba so dokoro a uti pain uti yawo na sabe woni oba kura no woni hukunu di ehia uti yawo ebi kura no sabe uti nkasa ase nsuo no a ekoye no esen ba afi utimu se nsuo gutumi gu se ya emu hyehyehye kafra ni nyina ya yade mesre wada roma metamo no aso nti me soro so no mako me no mesia betimi afre 0247 88 74 36 0247 88 74 36 and I say 0202 99 0943 me pacho no meso yi and afra the my cantain when you say kasi no be taxi rank be bie to no bia kola no wa yeshi bigu fa bon to buro fa bon na say juma na me yema order in court traders farm enterprise for bi die pada no wo se wo yemu bubom untumi nta fa bigu nsuo mo nom efie bia bag bia suku bia be bie hia bi na no na betumi abo papa wo halitosis en mu pampan fa bigu brush ni so twiwse na entimo anadifo wo na mpeso ba adwuma na aji hu sika bia dia wi mo apote ho no mpeso ba adwuma jaja ko me pa chawo
fabigu nsuo nanom wadawroma wose we na ma ya mutuo dabi nso ho beto niema fram na kama 120 943 0260 898 914 NS Eba Industries NS diaba ultimate say ya pimples na tema propro chicken pox nampoli itiremu ehoa mepa chokopebi mepa chokoku febisasra osujine na padie na hombototo mepa cho febi dobore asa wase de kuya hawa fa show oba ho bewo awake natural capsules ne de o say my immune system ne yadwuma gonorrhea o ye bema no wonu mu ato ntimi nso yie na what ma o so oba penfo nka ho dabi koda wo mfinhia o mfinhia du mienu a onko ho o ma emu ba bi eto no bia na kumasi adane heba Misty Colinac Hab K ena Chris K ho 0245 079 na 0276 537 Boris B kitchen papa asaka kitchen akoko anu su ede baby we ye man vitamins any antibiotics bia anu su no engagement me pa chaw ambo chinale na ne joy tibia papa e halal sansa kremoni na kuno u persisting Sompa FM akoko sre ne nsa BBC no miss seed dia den dia mmere chicken nam papa benya bi obantema mmere ne dia high streets sawase market chibia ma bram pass about ye ne unity oil no ena dia no hwe poku trading adum SG more top high body junction frey 05 44 number no hia rich love he said there why okay usu shia wonder boy no way me pacho mi shia no mi hu no TV so za wotonum me pacho ka ma wa no so ama me pacho ena me fa ne number no ti me fa ne number na me friend no bi sa me na me bo me din chere no ena me ka cha ne se me so me to nyum ni bi wo asori dem ti sane me ya me so me hu ni sane ono so ye show ni bi wo TV so no no si o okay maka wati nti I say me ya da ni mo wa no di tu me ni mu say obeso ne metina na me si okay wa ka wati nti of frame e ma me hia no Kenya ase ebre na odi ekowo mu e ma wonder boy frɛ wo Kenya ase ebirim ono ane dem me pacho da no si o yeshu Kenya ase wa side nti yan for me an kofi hina okodi wo me pacho me kwa guest house na enyomo no wo bonya me enyomo ana wi ase nyom me ba pacho bonya me njom enti sata mo no wo ko bonya me nyom ena osanso ekodi wo asere PSA ye enkodai mo ye badio timi fa be ma fonfre ni TV so osishia me guest house me pacho rich wo ma me dia ha de Sompa FM na biti na kwani asem eno na me de judgment no wada woro ma da wo koye no wo ma wo ranso sei me pacho ko tu me pacho wamau edupiri airport Ghana flag ana uruma sister ya ufimu wamau die me ba pacho ebi wamau dragi PSA wamau dragi once uba ya na wusu mama wasre adwuma no ma birimu pa wasre rich love wanda se na to pemude ana nyame nyumuti wo ye ni Christian we ala walai oda media kolade o kan no Christian ya me pewasem wan fa bibia asie ne mama o kam no kore be ma mahunu judgment nentem to no koda wie na ye dan PCA timpa james 3 days time no na me call Cape Coast na hwe e na ufri aye fantinyi kuku our sister na be you timpa chome call no month time no me have me menses na me friend born na mane na o se mi nkoyi na me si mi yi na munya no nyum na wabo ni bi mi ehwe mwanya wanda bo anyum na wabo ni bi yo
Yo, mo your friend and the picture not to Jesse Yana. Yanene Casa de between the picture no atonche. And then so my swing was showing me BDSU. I miss winning the BDSC park when you are so. Rich was you going as soon kui. The banner of fair, nice baby boy. Na mama run boy no. Hey, and then you see I'm any asemi kwa kama ye. Sompa FM. Aha, okay, what will you pay? You young courage love. Timpacho be 1 week time no me ko dware na me de me phone. Etu home me buy no bia for phone no. E de ko nti me ko twa chip no me ko twa chip na my sister say the phone na wenya no ni chip nti me fa me chip ne ma no. Na me de chip ne ma no na de call e kra ye friend a champem e wo praso side. Nti ba ne sa no me nya wonder number am friend no. Na me papa so to pressure ma me say my boy na mama na one friend na one kwachi ne dia me ntun fi di feel. Nti me ma me auntie baako na me call the home me call no asesa dia me nya habotene no be hwa mama wo na me wuwi a obepe kwan mi se be de be hu boy ni fi na odi akra na bre no. Nti me wo na kwene ya 1.5 year na odi asoma de boots e ko run asum oba no me pacho Monsieur Juma pom ho me container. Yenina ye de adwuma. Me pacho hairdressing. Wapon ho. Pacho. Nti me jina so ton container no. Aw. Na me de akura no ko yade de free na sum. Nti me ba na ma me say on to me ene ento so bi ntimi fa akura no. Go he ne papa. Ni wo aye o. Sometimes na akura na nya 2.5 year. Na me fa ka. Nti nyame adom na phone so na obi frɛ me sɛ oni makwasi no e ma me fie eni mo papa fie na o chame so ma me wo breman nti sɛ me sina me kasa me hwehwɛ ma agata obi abɛkyerɛ me fa akwa na eden embra na me adom so bi sef ma me bi sai na obi a kyerɛ me sɛ di fie ni me dia kwa no do na say akwa yi die on kasa nya ne ba no moja ne ba na nti obɛfrɛ no ne na kasa and our friend ne kasa de man na edin so beja tun za kwa ne ye ne ba aso wo foi na be no mo friend no enti me kasa so anyi ntumu dia me da so ne ko be kwa antina e na mo wo fiber ebo me akoma asem ntwa so no me ne be kasa mini ma so mo ne kan no si okay so mo kan wate at me fancy be 1 month time e no ma me 1,004 say me fan ko ye djuma that time na wa makra na nya say me pacho when you 2.5 na woni ni sika bi ada me pacho da bi and 140 million no de ma 40 million so see me fa mi fa kwa ni ko to school na me fa say scan e bi ye djuma that time na ye Christmas time na me fa say scan e bi so nto akwa ndro nya atade ma no and na bi some dey all fair de ko ye enti me ko so akwa no rashes bi begu no me bi ansuo ne betnya fa bi na bi aye ho enti me kwa bi begu me ho na munyina ha na bisinti scan de ya me anim ne kura ni se me ka se ansha na me bo efi me nsa nti me sister ba ko me se de na oni me number me friend kura won fi me nti me sister ba ko oni ga ni chat won WhatsApp ni ade na me ka chen se ma bena pa cho wo de agya kwesi na me na friend no ne nkasa ma me se me friend no sika no ahye nti on ye den on send me sika na kura ne ya me iji so she black and white ya oni ma titum yenko nti me sister friend no wanya na me ne kase abije di adwuma ne ndeche na katri 100 Ghana osani 100 Ghana no nti say rich love na wo buy dey nti na wo buy mamba je nsamba ina say ofra me papa kacha ne sa akwa ne nya ne ba obi a waja tunu say o say akwa ne nya ne ba o say akwa ne nya ne ba 2% ko edi ene ara ne ba cha o say akwa ne nya ne ba hello wonder hello me doctor wonder te say mama me wo den setra takoba ne o dat ni sha ya tanfo na ebre no kwasem na wo ho afepa o picture mi hwe mama me ba bremania brantie asanti ni brema Sompa FM na kwaleya wodame wo me office ya yese osinya obey de wonder eno picture de obuwa o ma o ze akra no wo fe ma me tunu mi mama ya na sompa for de aye show baby ya ano bekono ena ntimi nko tiruka uni anwa sema eye susuka baby ano bekono ena ntimi nko na bai we se emise munyankita wode nipa de ye nyina ye nipa na bibia piem o se ekire evitianse no na wo hu but
woji tumu ma woman is kabi 14 million sa tam na kura no me ji tumu nyina ate be so do beka wonder nyabotre na me no nkasa na me di ni di ama fa ni di ma me pa so yo o se afere o se akwala ne nya wo ba nti agere ko edi ani no kura bi wo ma America da nyina ye tie sompa na mada obi a wotim bia afi em say wonderful obi enemy fine yan fa din to nchen me wo na ma me fra me say lady bia ba ho a o de akora bia ba say o se me ba na ba cho uti asem ni yo mi tie ma papa mi tie wonder me chira asem ni mpa na se wo pese wo chire mu pa de ada na wo ma mi se si ano me ya adwuma kwa si ano ma frem da bi no wo chena so me bo ne tawtaw tensam no we de enti a me mani abre no akwala no rich love uni na nya enam nkita hodie bia me na da we san say me ne da ye no oba ye no obeka che me say me ba akwa no de akwa ndo na akwa na nya 2.5 years me ba cho utie me mi tie wonder kasa abusiafo ba mu se mata nipa de empo nipa so ne na da no kore enti ji akwa no mi si o mate ana me ji akwa no ana me send o musika so mo fa nto aduane ni me wa na me sofo bi afra me say rich love about say me ne na o me se me nje no e ma me o fa akwa bu fu say na yo ne atena ti aka asem say akwa no o se onipa no so age obi a o se nyan banka e de o se ni musika okre e ma me fra o say rich love me so asem we no e bia do beti no no antini okre no to akoka agumani ma ase se ne be ya wo nko ba bia akoka mo asem biem ade na afese me nyama yo ana se me mani skan ko ye djuma na me mani bi mfa akwa no ko to school ma tatam no kita on sabo so me ne mo adin but me nyemi amania per 40 minutes jiko ne ti fa akwa ko to school ne fa kakra e start ya djuma wo de musika sa mo frɛ me ampa ko di ya frɛ me bu ana ma se ni ska o ti fa ye sika ni o ne the last time ya o ti mi frɛ me say o frɛ me ana me say ni ska na me say na we ya fa ni ska unim so be frɛ ni bana ka chen saba o so na so send ya unim nya ta so be ka chen me say ska ba eti no ti mi frɛ me biem ti e che na mi sister na frɛ me na ma send ni ska ni sister na pa ma cho say o de ntwa so nya bibia eti na no na mo ana ma me frɛ me say waba omo ho na o ti ni yabusu ani bi na frɛ na na mo ti ni me frɛ o say bra ne ti da na wo do pe aba ho eti se so wo say ba so aba be gu me ni ma sa da me pa cha wo bai wa hu ne da mi hu ne da wo hu akwala ne da bi adenti omudi ka ba first one na me ni kumasi Sompa FM na me ni kumasi na wo nya wadwen so sakra no behwa na akra no wo mpɛ no oh ma sorry to say facha me so ka so na nko ya mo facha me bacho akra me sin kenya me banka ye de na me send this ka so mo permanent to dia but say me pacho rich love akra no say anya 3 years na wonder wo ba 3 years na wo hu ne da no on say e ha dwen ma no asem bia o wa mu sa no me ka tell me say o akwa ne ma me mama because me na do part to say yes akwa ne first one o hwe ni ye o tumi ka akwa ne mu o tumi ka akwa ne mu de ande ya lu si aza la ka pele na wo wan akwala na akwala fefefe a oti we die na chese ehwe nie wo ba ne wo fa ne ho akọ na obeka se wo na brochire ye tie sompa anton chen akura kama akwala ni mu odu kama nya ye hu akwala ye hwe ni ya ebehu wonder me mpe ne toto mpe ne no a me mpe sa me se wada age na so ase me de se akwala no wo se wo mpa akwala no na wo pese enya wo ba sa asem na no kura na enya no kure ose fa mo ka se me mpa akwala me na na ka kire no eno o fra ne na ba na mu sha fo so hwe enti se no enya no kure wo ba hwa akra no akwa de se me hwe no na nsie no da be na twa to a wo ma ni sika me pa cha o me ba cha se
abe na twa to a wonder me hu picture na ma pe wasem da be na twa to a woman sika man sika for 2 weeks in my and no dey fast about her thing no ma usika 1.5 da be me patcho 3 weeks kwabo ansa kwa ansa me be ba ha o se 3 weeks e twam 3 weeks ben e twam I then again one can question ati dia no to na no say o da no na say yes wo ma me ayi ni amagu abonten wo da bonten na be na yi ni amagu abonten o ma me sika ka che me bia me di me ma ko gu ni ma me ka che o mo say ko fu ni ampa me enfi nyabotre Rachel wonder me pacha o mi hu picture na me se me po asem wo ma wo china office na ye ntira se nka se mi once and for all why to say pa de on say so you need to mean to anu ngofo ma ko to bi na obenya ho me pa wo chewo because akwala no ne hwe no de aka chire ne do so akwala no fefefe sei die ye ma ne nsei wonda ko ba no ne ho ofe dodo enam city da ba say have say I think next week ya send ya kwani ska sesia me pa chewo na ye ntwa ho next week wonder ma me de ensa e mere pa na me ni udi dili no mi hu wa me pe wasem na ka wo ma me nya de me ye ni se de me ye wi a wo gina fon so ase wo sere mi no ba me zero na me say wo si next week a send ni sikai ene me pa chewo ama trade na me send ni sika ende ne tambe no baby me ya juma baby me ba kuma me the best wonder promise me pa chewo oh I promise ma pacho why mi wi am ameje wo number no na ma frɛ why muslim 24 mo de ja ne ma me o ya kola mi wi ameje wo number no mi wi a me me office na me so me frɛ na wo so wo bonya me nyuma wonder hwe wo yie obi abonya me nyuma banko hia guest house na wakodi ni tentem saa enye wasere hwe de wa kyerɛ mi wi am frɛ why yo me may yo me se champion momrem na ensem no wan fa bi anya so mama enam na nte ya wo mo be pa de wo ka se wudi o mo chia ho wo be ka ne yenka chese ya fa ma fode o na nso emma no asebe wo mo ba no dodo no a mitimi hu se ya wade no se na ye wo mu dew se de ben yo eye ni eje mu ya mo ya ho ban ya nya hwe nimdie wo ho no mo wo no be tena kra mpo a se be bo ho ban na san nyinse ne abo hye ne ade no emmoa enu ti ne make kan se be obi ya wotu nyamnyom wonder wotu nyamnyom a ya wo bia enim wa wo bia atonka so one part says salvation ya wo preach in the gospel music no eya adwuma ha wo bonya me nyoma tene be obi be fa so asakra ebe yi chi obi re when I was so sebe yo wo ye ne emfata wo nyankopon sebe enhira no ebe wie peye rich na ya kola kitu atimi aweba fefefe wa ya de papa mo akoda yi ya wo ne nyinse ye ba no fe ka wo de to akola ne so pa no mahu na enfie me ense ne wadi uska be se 2000 me na me kan sa be hwe abrantie bi a wote wono koda kama otobrosie je ka so obi otobrosie a sebe wo si pisita na wo fefefe akola yi chese wo mfa wani kura ehun ni da sebe enkwasiebo be no yo ha enti ne ya kan se ne wa hye bon ya sre di so anya sa sompa de ya sonto kwam ntwa so won sonto kwam ne won ntwa so da until se ne wo hwe no first si enti ne ya ka to ne se emfa nwum to ne katakata wani ama ye mo de bone ama da chi bo nwum wa ne ya gya to ana ye nto hwe ye ne no mi bi ama so ya da se na rich love utiri nwa de na hairdresser why utiri nwi sei ah nkunu body on broken heart na ya sa nebu kan nkunu na body je say wote he me pacho dan fu ba ku no ho premai ahona me bla wani ahona me niam no wona ne ma me so ka chom se so ma mpa me mfiri wom na ase na da na wase no no so oyesa asem bi si ai bi jara na manya ma me ne number ne afre na musa ne se die enti no oyesa me pacho ne number wa ha frɛ no ma merite ho ye be ko be ba ne anya ma me no ne musa de enti a o se ye mpam akora no yo
Say o hwe Wonder Boy na no ne kasa na je say o oye premiere me kan say premiere be ma pa na otojumo dancing krani be ma dancing mo eno na me dancing krani be ma otodwom papa o papa ni otodwom one maya say ya o na tonyo papa Okay, mama, let's try. Anytime, Yanyana Mamma. Hey, and you must show up, can you know you as an open ban? Hello? Hello? Hello, madam. Me do for my hair. Yeah, na mame. Your friend wa hini ni me kasa o Sompa TV so. Me so me dia gata me flible mai. Auntie aga abai we bitim me your friend Rich Love. Ma hwani nyina me tie o. Yo na one me PSF yi. Wonder. Waso ama wo na me wonder de me ne na kasa. Na kwala se me se baby a wakotena. Wakoma mo won so mo mpam no. E ho kakra na twetwema so. Me. Ma uba ha me metimi ayesa. Minimu ntimi nkasa ntimi nye. Me uba first one me yisika ma ho. Asu me ma pani ma no kwa no me mo musika. Uba na wo frɛ me sɛ. Uba. Ana me sia ma ba uba no reason ni sɛ. Wan ka hwe ankyerɛ me. Ana me braji ye no sɛ ba uba no. Reason ni sɛ. Wan ka sa ana sɛ wonder wa ma usika. Wosu wa ma usika. Wasɛndi ubi. Wosu wasɛndi ubi. Ana wase na wasɛndi wase ba uba no uba ya dai. Wan ka sa ana aka telephone. Eti kwasi ade bia be 2 o'clock. Ana me hu se ukura kura ne sa wo de neighbor. Eti wo de ne bedru hono mo no. Na me yale. Ana me so asa wo te sai. Ana so wo ye. Ana nkuma fo nyina tie kwa. Wo mu di akura ne ta wo mo bo. Eti ana ba ku busa asa na mo ne ma wai. Ana wase me di akọ ba ko na na ho. One thing about ni na na ide ne to no. Ana wo de ma de ko ye. Edu kan ya man kasa. Ana mbewura dem. Eti wukwa no ma onti unka biem na so da so sister no won mo eti awie bi me da ha na makuma no frɛ me sɛ me mla ana me koye na busa me na me si ama wo ha adwene ye di ka di 14 million man me ka je sama ka sika ni save na tina si ye adwuma na wo botira wunya sika bi bo bi kula twama me ti bi ka te ne sɛ ma si botire no wa ko botire no wa ji sika anti aga mami me pacha o ma wo chena me ne e wo me office na ye ni nkomo yi why me ni problem me ba do me sra wo na ne wo fe dodo akola ne wo ye me fe dodo dia ma ye no ma suro wo die jai wo chena no me invite wo ne ama ni nyina na wo de emfa wonder kora nyina nchen wo chena me pacha o wo chena aga me si aga wo chena na ya no pa why me dasi pass wa wudi obuo sa ma me nyame nhira why me dasi pass won so opo me ba no ba me dasi ochina ye be hwe wani yo ma Mary kasa ti yan kan kire Wonder Boy said ye tie bia ama ochina na ya no pa sa bla wate na ye hia wase na ye nkasam no furo wate na koye wadwuma na ye nhwa akra kola kama se de ye ma ne nse ye ka kire Wonder Boy in fact maya na aba no so omuhu niema bi se ya na ohu nia onye wo follow ma akola otodwumo otodwom papa achese me hwa no meta hwa no otodwum achese da nkasa enti ma akora yi na ode ne ho ekọ ya munyai ma o wadum achema ye hu ko twetwi mema wa shasi onyini yo wa ko fa be ma telephone number develop the talent no wa fra na ba mu wa won hye no so atoa ne ba bi o ye program watoa no on se won wa stranded on se wo won wa lusu on wo sresre no
wonyini wo tesa onim ni asa o ye kra e na wo wa stranded na akọ ha wo ne nam na tesa o yenye wo ntum ho ti yesrem a ya mo hu mema ne sa nyame anim ni ya na efe ya na unyanka wo ben no ne ade ba ya mo nsa mo ho so because abema nso de yese e wo sogu wanum a hwan na wo sogu nanum a opimpe one pingu or better free and I must say we will tell one with it ho and into your sramwa ya bewe say wonder beba na oba bewe ni ba wa maro kra enye hwe na ya hwe ama bibia ye kama Dame Diagnostic Center Dr. Marina and Dr. Joshua ya brofo was it liver uma bi also wachi na fibroid ni esi ebe yi na usura 0267 018289 and cry 0243176119. Doctor, no show ya de wate. And that's all about clinic. Doctor, the usu. When you kusu, unia makabo muntu mi watch. Was here drone one farmer when you saw one diabetes, stroke, prostate, hypertension, cocoa, tipa, dini sisi ya die. Ubenya drone Sompa Takrade, Archbishop Porter, Mother State Park, and cry Tabola Lajo Alako Junction. 055-990-1234. My friend Bishop 75. Missy and Pimpana and near my papa. The other two come, the other show side, the other show, the other 2 5 cities. Watch. I wish market 05985219. Nani Nkomo way express group. Ya do bako Canada, Australia, New Zealand, Germany. Visa ticketing any who near me na ye yama. Who Kumasi afraid 0249 000 448 0555 Matadi Shemin. Every fantasy collections. Fantasy Lily Edu our Stadium Hotel Junction. And there was Upata dear approaching Toma Bax and Pimpra dear and Yama Efra with this Bejama called Fantasy. Where's your Holy Spirit accident? Namedi Aye show. Holy Spirit accident. Yellow. Therefore, Bonita near me a phone. Just as one command. Holy Spirit yellow. Martina, we need your meet. What you have to meet. Judge in the Quasim. Obia o wiase bia pese onye obia se be wo soro kakra sa no de batano enye bone kwaso yetu ekura yetu ya se be yedin trade kwa no yesi ye hwese yedi ho bata bi enye ni bi nam di bo bata oyi mejaji ohini ni a ye kon kakrakre enti aye bone enye bone ababa wo hu no orusu nnwum to ani wo de ko bata no enti sabe se wotimi kura ne na nyinsan ya eni kwase wo dini sa bone sei ye nyene sa what I say etiyen kama brante nte se ade na wafa na Holy Spirit nyuma na wafa wura ni mu no o mane nya adwuma 3 years na se o se 20 million kwa na unu obushofo nyina it's a shame just to na ne ede na eto akura we nya 3 years seven brothers mama ye hunu ne ma ekọ wo fo woni ko so we ababa anodi o fo woni ko so we se hu abofanda se ma 40 million fa bi ye adwuma na akwara onyale da odi o china eti ye ma branche ne ho eni abusafo nta sese ye poma chawo ba bi obeda kwa ne wi akwara wi obi panda to fie so mo ka so mo hwene ye kwadi na tesmi akasa ma jabo fanda ku fie ene wo na mo akota fie ade na to da mo ma eni ma bi eye ehunra sa na obi ba sabi pa bia o ye die ne bi akwala fe na odi amre ye die ne waka so nta se koye man akwa wen kasa mi am man ba bia tra adam mu ya wura wusam sa German fancy 0554931931 abusua yensem de edi kan jataba ya sabi wodi obi tunu mu emoje epram no eno so asa akoyi chimu sika 11000 ya eguso aye pe no eno da ho ne e ba rich love nso asemi ti de onso wadwen kire ne wafutu abetimi de aba 0554931931 0548931931 pacho ba so na radio set o TV no na wama volume no ekofom na etumi aboye. Hello hey school fees mo mere mayen you. Hello line no ma se mama sesa no pa mo cho mo mere line se ne maye why
Blaima. Em say what's the sound cable? Tiama near me at here to mamma. Nti me why. Obi abaso na yem pick line say 2. Hello. Yo din baby akase free. Yo me kase free madabi. E free mo fati. O fa yenko. Yo me pa cho akorana. Apana ye na sene neto basano. Ye destre. Mo yem pe pa no yem fa no famra kwanso. Ade very ti agana. Ye me mani bi afa advantage e se ma no. Ha de pa ye destre. Se mo ye mo fa ni picture no so ni mu ni. Na yem pe no no ga akora na yare de damafe. Yo. The open where did you we video cause we. Hello. Afternoon baby. Hey. Anaconda. Yo, young Anna. Sompa FM. Hello. Pajodin baby akase free. Yo ejamane so kakra ne enko na yebre ne ko. Senti ochina no na bra ye behu de atuam. Nyame ya adom no ochina obedu a. Ne ye behu de atuam white mu de. Mo me nya botre na de enchechena. Na nyina ya akola ne hwenti. Because akola ne ye kama. Bla hu akola na ahomete. Edamase. Nyameche. Yo, ya de betu mama why? Ya dance. Hello. Hello, mama. Ya Judy baby akase free. The baton na ho. Adumo mi wura. Ya ye de am ya se. Le pacho ye frame me coffee ya me ka se frame fituja. Yo. Mama ye best say ninya be ma no obeto abofre no mu kama fite. Na ewi ase de obi nhwe obi ba. Na mu nia ba no so on tete ne niema so. Ontete ne ma so ma ne nkoni nsini mo pi na ko ye no ma je ne feso a te de be ya akina bi no mo be ka bi bia be yiem ono so o mo be kura ni mo mo kura o mo nanem na ne enye obia na ebetimi eye bia and so for me ye eti ye frame ko feature ya medamas yes ye da say hello oba himadin baby akase free Seliyanko Jama, what's up here to Muhammad? Yo, hello. Good afternoon. Afternoon, sir. Odi baby akase free. No tech. Yo, yankoi. Epacho obano minya tanka mumbataka nanka ye because ohia mutu na kasa no 54 na ewo tibia bi se bia nyeto bia brema no wa say ewo say dido na ene obano wo ansana wa wale no. Wa ka se enso ona wo wie no wo nsu ba power obano ho a ankasanya mo ye emba ko be ma ne mpe oba once na nyisa ni scan from mama nti oba na wote mo takel no bi ho so oba na wo ye ni nya oba no hwe a wo obi a opeso ogu ni fagi mafe da na mi hu no ba mo so obi na wa takel mo fu ani ni kwai hello udin baby akase free yanko Say hello. Hello. Udin baby akase free. Hello. Udin. Ebusia Sompa sika promo draw no wina no aba moma fanto so mayen na ye hwe de wa wini
Emmanuel Sego is on the mic, y'all. Emmanuel Sego. Ojina, if you detect return when him boy. Maybe a number You may be 0551 777 dot nipa kromo freno ni mpeke your course paper chow I say number saying 1 hello Udin baby akase free hello Udin is self free hello mame Udin baby akase free Sompa Nkomo jesi me kasa free nkransa yanko me kasa free nkransa yo yanko me haba me da watu beble na mpempi no ze ebe se ya wa we ya de be share oba no because oba one be ma atema na 2.5 years na fe na 7 brothers wa send the ban for 14 million and then man say ne ba bi say dia get because emu bi no ayezo ya dey say ye no ba betra no always bi ano ezo wu say akra no obuko school anya bi ano bedidi to free school ba anya bi ano man ketengi tu be hia but wo burugu so na say obi a wo to gospel udi ayi nyame achi na ga dem is 4 years 1 or 2.5 years no na akra no da na 14 million wa sanya ma akra na say scan shi azumi de dia me send this kana say na say dia ga awonye de na second draw no swaba Sompa Sika promo ye 500 cedis ansana masole no mesene so ya na draw so de e benko e de machine chichiri de machine 0556 759 dot adi yo 1 hello baby I can say free hello Udini baby I can say free from you are sorry uncle ade aboy na ye no wanya de pa wawo yes 40 years we ba la town no ebi ya ba na ne pa ga dia me ne pa ne ko era ko su se ebi na ju de ju pa na masa because mine our friend get no mo jin ne get ne benjo dini ya ba na ko ta ka ka ubi ya wo ko 3 years we go for another kile ko ko da ko na ko be na adena ko ne sha ya be mala papompa nyame na wo fa na wata ye obi ba ta no ko se ni po mo na fa nti sa ye wo na do mo obi a wo te sa fie twero to wadi that's yan fa we na mo fa ni tum na ye nko yanim hello on fire hello yes wadi ni ye ni aye ba boama wadi ye jana kwasrasra obi da anu aje mo so hwe ne ma ze o tefie nyina anu so otwa wa peke ye fa ne hello boama hello ma yes wadi I'm ready me share boama na ese o muti sai oh nyame atom se se dia ye na da be na aba besra ye akase meja coaches ni ubeje sa ube ma ni su gina so kama se dia ball for ani gina so ta wa ma ida sinyami shira mate mame ebusia no me nsabo ebe sori amagudie mu fo abadwuma de friend Sompa Nkomo ebola usu betimi de wo ha no adwendwen ni nyina da de abre ye nhye ne nso se mo amopese mu ni nyame che edinkita ho no odifu ba nyame che